niguo maundu matinda thiini wa icigo nyingi guku bururi-ini. Makiri ma Etikia makinyitanira magongona-ini matiganite niguo kuririkana gikuu gia Kristo. Makanitha-ini maingi andu mekuihurite ki niguo kuririkana muthenya uyu, ndumiriri ya thayo na wendo igitambio kona ciothe cia bururi. Guku Nairobi, muthikabu munene wa kanitha wa Anglican Jackson Ole Sapit ni atugiririe thayo na urumwe wa bururi, makiria muno riri bururi urakoretwo na ihinda iraya ria kiuteti oro undu umwe na kugumirwo ni ng'aragu. Ni ujumbe wa habari njema kwa ulimwengu, na tunasema pia ni habari njema kwa taifa letu, ambayo tunaona Mungu akitusaidia kuturahisishia mambo ambayo tulipitia mwaka uliopita. Na tunakumbuka wote mwaka uliopita ilikuwa mwaka mgumu. Tulikuwa na siasa iliyoendelea kwa muda mrefu, tukawa na ukame ambayo imeathiri maisha pakubwa, ukosefu wa chakula, na sasa Mungu ametubadilishia kwa kutuletea amani na kutuletea pia hali ya maisha ambayo tumepata mvua na tuna matumaini makubwa. Nakuo mwena wa Kiambu maundu no taguo mekuhanaga, Etikia makinyitanira guthie rugendo ruru. No undu wa mwanya ni riria Etikia kuma kanitha wa St Anne and Joachim matunganire na arunao kuma kanitha wa St Peter and Paul mahoya hamwe na thutha ucio o gikundi giacoka gwithiira. No muhaka tuthi njira no ya mutharaba mukristiano wothe ahote kunyitanira na maundu maria mothe tuko tugika. Awikua mutharaba ucio uririkane ati that's a symbolic act. Urakua mutharaba ucio ni getha wira Yesu Kristo atire nie ni ndihariirie gukua mutharaba wa uturo. Maundu maria mothe uri hea thiini wa uturo ni ndihari gukua maundu macio. Kaunti-ini ya Uasin Gishu, ndumiriri yumo o ino ya thayo, wendo na urumwe kuri Akenya othe. Onao aikari kuma kaunti ya Mombasa matinatigwo na thutha, kuona aingi ao nimeyumiririe gukunguira muthi uyu. Yesu tunakuabudu, tunakushukuru. Magongona ma mwanya nimegukorwo magithie na mbere arita njira ya kuririkana gukuona kuriuka gwa Kristo mbere ya Mambura maya kurikirira muthi wa mwambiririo kiumia giukite. Uhoro wigie gukua na kuriuka gwa Kristo ni umwe wa maundu maria mekirirwo ni akristiano thiini wa thi yothe. Muthenya wa umuthi Akenya thiini wa ituri ciothe cia bururi makiyumiria gukunguira wendo wa Kristo uria watumire makwirire mutharaba-ini. Handu-ini ha Kameme TV kuma mucii wa Nairobi, njitagwo Ngina wa Wanduro.